Milo Đukanović je posredovao da bi mi pod rotacijama iz Podgorice došli direktno u Sarajevo. Niko nas nigdje nije zaustavio. Taj novac iz tog Audija, blindiranog, Kelmendijevog Audija, koji je kupljen od njega, taj novac smo mi uvozili direktno u Radončićev kabinet. Radončić Fahrudin, najstariji od njih svih kad je u pitanju trgovina drogom. Mi dođemo avionom na Tivat, iz Tivta uzmemo taksi 5 minuta ili naše vozilo koje već ode ranije, dođemo do jahte. Na jahte dolazi Milo Đukanović, Nasir Kelmendi i tako dalje. Gospodin Đukanović je došao u Sarajevo 2007. godine, koliko se ja sjećam. Ja sam počeo raditi 2006. godine kao teleranitelj i vozač Fahrudina Radončića, koji je tada bio predsjednik uprave kompanije Avaz, njegove kompanije. Bio je ljetni period i gospodin Đukanović sa svojim obezbeđenjem je došao u kuću od Fahrudina Radončića, u naselju Mojmilo. Nakon toga posjetio Radončićevu kompaniju, njegov ured. I u večernjim satima smo otišli u golf klub, restoran ovdje u Sarajevu, gdje je Radončić upriličio za gospodina Đukanovića jednu zabavu na kojoj je prisustvovao i Nasir Kelmendi. Ja ću vam sad pokazati tu sliku. Ovo je u golf klubu Đukanović, Radončić, Nasir Kelmendi, koji je ovdje, ako vidite na kameri, pognute u glave. Tu noć u golf klubu Radončić je upriličio i trbušne plesačice za gospodina Đukanovića. Ovo je također slika iz golf kluba gospodin Đukanović. Ovo je Ekrem Lekić, najbliži saradnik Fahrudina Radončića i Nasira Kelmendija i Fahrudin Radončić. Ovo je gospodin Halid Bešić, koji je tu pozvan kao umjetnik da zabavi ljude. Ovo je također slika iz golf kluba. Gospodin Kelmendi je za sve ove lokalne tajkune u Bosni, u Sarajevu pogotovo, bio kao jedna vrsta diskonta. Znate, kao jednog moćnog diskonta. Ako vam je trebao dobar sat, na primjer Radončiću, kaže otiđite dole, uzmi od Kelmendija sat. Ako vam je trebao markirani automobil, kupite kod Kelmendija. Ako vam je trebalo da organizirate neko ubistvo nečije, odete kod Kelmendija. To se kasnije desilo 2007. godine kad je Radončić, Ekrem Lekić i Nasir Kelmendi organizirali ubistvo ratnog komandanta Ramza Delal Čečela u Sarajevu. Tužioca za organizirani kriminal Nasir Kelmendi zajedno sa Fahrudinom Radončićem, Ekremom Lekićem, to vam je onaj sa slike iz golf kluba što je sjedio sa Đukanovićem. Ekrem Lekić je s nama dolazio isto u Crnu Goru kod Đukanovića. I ostalima, Milan Ostojić Sandokan, Milovan Remić, Ljubiša Buha Čume, to vam je taj surčinski klan iz Beograda, Rašeta Strahinja i ostali, organizovao, uspostavio, nadgledao, upravljao, usmjeravao strukturiranu, organiziranu kriminalnu grupu, aktivno učestvuje znajući da će njegovo učešće doprinijeti izvršenju krivičnog djela teškog rivalskog mafijaškog šefa Ramza Delal Čečeli. Kad je u pitanju trgovina drogom, mogu da kažem da je Radončić Fahrudin najstariji od njih svih kad je u pitanju trgovina drogom. Evo kako. Ovo je transkript razgovora koji je 2.9.1993. godine, dakle, opsada je Sarajeva, rat. Radončić Fahrudin, kojeg smo mi tada, kad kaže mi, mislim na službu državne bezbjednosti, vodili ili tretirali pod pseudonimom novinar, jer je on ovdje došao i predstavio se kao novinar. On je, dakle, 2.9.1993. godine u 13:30 sati obavio razgovor sa Selverom Lekićem. Selver Lekić je kasnije bio njegov vjenčani kum. U tom razgovoru njih dvojica vrše prihvat 50 kg bijelog pudera, kako to nazivaju u razgovoru, droge na Iliđi.
To je vrijeme kad se naša djeca ubijaju snajperima sa Trebevića, kad se ruši porodilište, kad mi nemamo vode za piće. Da bi sada Radončić izigravao patriotu, nazivao nekog četnikom, nekog teroristom, nekog kriminalcem, nekog. To vam je to. Dakle, on je prvi počeo s drogom, još 1993. godine. Osim u Sarajevu. Mi smo se, zapravo ja sam Đukanovića viđao i u Crnoj Gori, jer smo mi dolazili u Crnu Goru jako mnogo. Ovo je moj pasoš, koji je bio jedan od materijalnih dokaza u tužilaštvu Bosne i Hercegovine u predmetu Radončić i drugi. Dakle, vidite ove pečete ovdje. Moj pasoš liči na pasoš najvećih narkodilera na Balkanu. Ovdje imate preko 300 pečata. Ja nikad nisam sam došao u Crnu Goru. Nikada. Nisam nikad ljetovao u Crnoj Gori. Znači, svaki pečat, evo vidite, Šćepan polje, Satnica, Tivat. Imate i 10 ovdje, imate 11, evo ga Šćepan polje 11, Šćepan polje 11, 7.7.2010. Evo 10.3. evo Karahasovići, evo Podgorica, aerodrom, 1.4. to je kasnije kad je Radončić kupio avion. Dakle, hoću da kažem da je ovo jedan od dokaza koliko puta sam ja došao u Podgoricu s Radončićem i koliko smo se puta mi vidjeli sa Milom Đukanovićem. Mi dođemo avionom na Tivat, iz Tivta uzmemo taksi 5 minuta ili naše vozilo koje već ode ranije, dođemo do jahte. Na jahte dolazi Milo Đukanović, Nasr Keljmendi i tako dalje. Ali hoću da vam ovo kažem. Ovo je slika Sveti Stefan Miločar, Kranična plaža, parking iza restorana. Ovo sam ja, Radončić je na plaži. Tu smo ljetovali. Ovo je jahta Haja. Vez tada bio broj 12 na Luka Porto Montenegro. Ovo sam ja na recepciji hotela Podgorica. Da ne bi neko mislio da sam sam, vidite, radio vezaj tu na obezbeđenju sa Radončića, koji je sjedio sa Milom Đukanovićem. Sad, a vi vjerovatno ste bili u hotelu Podgorica. Da. Imate stepenice dole, siđete jedan nivo kruzi na terasu. Ja sam bio raspoređen tu, drugi pratioci su bili dalje. Ova slika je nastala u Budvi. Ja sad ne znam tačnu lokaciju, ali je bliže Svetom Stefanu od hotela Splendid, kad krenete prema Svetom Stefanu. Iz ove stijene se nalazi u šumi kuća Veselina Veska Barovića, kod kojeg Radončić dolazio vrlo često. Ovo vam je slika hotel Avala. Ovdje su ljetovali Đukanović i Radončić zajedno. Dakle, ovako. Stari grad, vi znate Avala, gdje je hotel Avala. Gospodin Đukanović je po mojim saznanjima bio tu i po mjesec dana hotelu Avala. Radončić sa njim bio nekih 10 dana, otprilike smo mi bili, ali smo mi išli na plažu Sveti Stefan automobilom, dok je Đukanović bio u hotelu koji ima negdje bazen na vrhu ovog hotela, sa suprugom i sa sinom, ali se viđao s Radončićem u večernjim satima u tim okolnim restoranima. Mi smo, osim Podgoricu, dolazili u Kotor, u hotel Vardar, kod Radončićevog prijatelja Veselina Veska Barovića, za kojeg je meni Radončić lično rekao da je najopasniji tajkun u Crnoj Gori. Da ima svoje restorane, kockarnica, se bavi drogom. Da je on jedan od najbližih saradnika Mila Đukanovića, da ima svoj hotel. Čak mi je rekao da je to njegov hotel Vardar u starom dijelu Kotora gdje smo mi spavali. Za vrijeme tih sastanaka sa Veskom Barovićem mi smo išli u diskoteku Maximus, koja se nalazi od hotela Vardar 100 metara. Dakle, ja sam imao uvidio u te sastanke. Sastanak između Radončića Fahrudina, Mila Đukanovića i Nasra Keljmendija desio se u Kotoru, ali sad ovako, preko puta Kotora, mjesto se zove Prčanj. Tu imate jedan hotel Splendido,
koji je prije bio kasarna. Tu je održao sastanak između njih. Tu je Radončić, taj hotel Splendido je Radončić koristio i za sastanke sa Slobodanom Kaščelanom, koji je vođa Kavačkog klana. Meni je Radončić rekao za to Kaščelana da je on čovjek koji je imao enormno bogatstvo, nekretnine i tako dalje. Mada se nisam previše interesovao za njega, ali on je bio jako dobri u odnosima s Radončićem. Ja sam počeo raditi 2006. kada je Radončić već imao izgrađen hotel Radon Plaza i kada je počeo da gradi toranj, ovaj Avast Tower od 35 spratova. On je u tom periodu za javnost podigao kredit od 22 miliona maraka u Razvojnoj banci Bosne i Hercegovine. Vi znate da Razvojna banka daje kredite za razvoj i tako dalje. Međutim, od tog novca nije građen toranj. Od tog novca su građene neke druge stvari. Koje? Vile i rezidencije njegovih ljekara, tužioca, sudija, tako dalje, prijatelja. A njegov toranj je građen novcem od droge. Iz Podgorice, iz Kotora, smo mi u blindiranom Audiju dovozili vreće para u Sarajevo. Znate što je vreće para? Da bi prošli granicu Ko vam je dao ovo što? nesmetano, Milo Đukanović je posredovao da bi mi pod rotacijama iz Podgorice došli direktno u Sarajevo. Niko nas nigdje nije zaustavio. Taj novac iz tog Audija, blindiranog, Keljmendijevog Audija, koji je kupljen od njega. Dakle, taj novac smo mi uvozili direktno u Radončićev kabinet. Taj novac je Radončić ubacivao u legalne tokove i izgrađivao tornje. Odao se sam. Evo kako. Rekao je da je podigao kredit 22 miliona. U svojim gostovanjima na emisiju kaže toranj vredi 150 miliona. Koliko fali? 100 miliona. Da. Odakle je to? Gdje? To je ono što sam ja vidio, što sam ja vozio. Znam da je taj novac od trgovine drogom. Druga stvar, pošto ja radim još jedno izdanje knjige na temu trgovine drogom, ja vam sada u ovom momentu iz tog razloga ne bih širio priču, ali će sve detaljno izaći od transkripata do slika, pa čak slika i tih hotela gdje smo preuzimali taj novac. Kad smo već kod transkripata za drogu, molim vas, ja bi sam zaboravio, kad smo već kod gradnje tornjeva, ovo je transkript, ja sad ne znam koja je kamera, ovo je transkript SIPE. Vi ste čuli šta je SIPA kod nas? Da. Meta 387-61-490-408, ovo je broj Radončićevog telefona, dok je on bio pod istragom SIPE. Datum je 10.1.2016. 5 dana prije njegovog hapšenja. On vodi razgovor sa svojim bratom, to jeste B učesnik 061-159-380, to je broj od Šekija Radončića, njegovog brata. U tom razgovoru njih dvojica se smrtno svađaju. Evo koji je razlog. Radončić Fahrudin svoje kompanije otpušta, daje otkaz bratovom sinu. Ja se izvinjavam što tog dečka sad moram pomenuti, Dini Radončiću. To je bio najobrazovanija osoba u kompaniji Avaz. I jedan vrlo vaspitan momak. Dino dolazi kući, kaže da je dobio otkaz i nakon toga počinje razgovor gdje Šeki njega zove i kaže stojiš li ti za tog razgovora, stojiš li ti za tog rješenja da jedan magistar dobija otkaze, spada na minimalac i tako dalje. Međutim, razgovor teče u smjeru svađe,
oni počinju da pominju novac, Šeki pominje njegovu bivšu ženu, Fahrudnovu bivšu ženu, Snježanu Rakonjac, koja živi u Podgorici, i to je jedna gospođa koja radi na televiziji, visoko obrazovana, neki 900.000 od nje, ali spominje ovdje da je Nasser Kelmendi dao Radonjiću 8 miliona maraka. Sito Rakočević je bio Radonjićev prijatelj, kojem je po mojim saznanjima Milo Đukanović bio vjenčani kum. Ja sam upoznao Rakočevićevu suprugu Jelenu. Njegovu bivšu suprugu Zdenku znam da je direktor Radonjićeve firme Avaz Rotopress, koja je registrovana u Podgorici. Ako ta firma postoji i sad, ona je i sad direktorica, ali je tada bila 2011. ili 12. direktorica Avaz Rotopressa u Podgorici, ta Zdenka Rakočević. To je, mogu reći, starija gospođa. Kad uporedimo Jelenu, ovu njegovu novu gospođu, suprugu koja je s nama ljetovala, sjedila sa Đukanovićem, sa gospođom Lidijom. Sito Rakočević je onako jedan prijatan gospodin, na mene ostaje utisak onako društvenog čovjeka. S nama je ono bio uvijek u dobrim odnosima. Ljetovao je s nama često, recimo, u Rovinju. Znate kako? Sito Rakočević je u tom periodu bio ambasador Crne Gore u Zagrebu. Samo dozvolite. Mi smo otišli kod njega u posjetu u Zagreb, ja i Radončić. Rakočević je tada smo se sa njim našli u hotelu Esplanade u Zagrebu. Nedaleko od tog hotela je bila njegova rezidencija i ambasada. Vozač je bio, Rakočevićev vozač je bio moj prijatelj Boban, koji sada vozi u vladi Crne Gore. Njegov otac je bio jedan od možda nekih direktora policije, ili je vozio direktora policije i tako dalje. Vidimo se često u Sarajevu, on se meni javi kad dođe. Iz Zagreba smo tada zajedno otišli svi u Rovinj, u hotel Lone, na ljetovanje. Jelena, Sito i tako dalje. I još neki prijatelji. Kod Site Rakočevića smo išli na roštilj on je imao jednu vilu u Danilovgradu. To vam je ne u Danilovgradu, već skrenete u Danilovgradu lijevo, pa imate, sad ja kao tadašnji profesionalni vozač, telorentilj koji pamti orijentire, imate jednu pekaru Anđela, pa skrenete kod te pekare Anđela i tamo dođete na neku livadu, on imao prelijepu tu vilu. Dakle, mislim da se mjesto zove Klokotnica, ili tako nekako, ja ne mogu da se sjetim, sad možda ću pogriješiti. Tu smo kod njega išli, to je jedna zatvornog tipa vila sa bazenima, dakle, to je nešto prelijepo. Tom prilikom je na tim sastancima prisustvovao Milo Đukanović. Ja mislim da će ova naredna knjiga biti puno zanimljivija kad su u pitanju transkripti, presretnuti razgovori koje nikad niko nije čuo, tiču se droge, tiču se Radonjića, Kelmendija, Đukanovića, najviše i Radonjića. Tako da, ta bi mogla knjiga da nosi naslov Kokain, tako dalje.